tuguhaye ikaze aho uri mu bice bitandukanye by'igihugu, nizere ko umeze neza cyane. Nje hano rero kugira ngo turebere hamwe amakuru ari kuvugwa muri uyu mwanya ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025. Ni nyuma y'uko kuwa gatanu ku itariki 18 z'uku kwezi hanugwanwaga amakuru y'uko ingabo za SADC ziri mu burasirazuba bwa Kongo zatangiye gusaba inzira yo kuba zaca mu Rwanda zigasubira iwabo bitewe n'uburyo ziri kubona ibintu byifashe. Kugira ngo n'amakuru menshi turaza kuza tugarukaho, turaza kurebera hamwe guverineri wa Tanganyika nawe wageze muri RDC nawe, ibyo byose turaza kugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu. Ese ni iki cyamujyanyeyo? Hanyuma kandi niba ari ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro wacu, ni Amakuru XTV, ni umuyoboro ukugezaho amakuru agiye atandukanye bari kugenda avugwa hirya no hino ku isi no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse no hanze y'u Rwanda. Niba rero utarakanze kuri subscribe, uyu niwo mwanya mwiza wo kubikora kugira ngo n'ubundi tuzajye dukomeza kugenda tubana amakuru agiye atandukanye n'ubundi tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ikaze rero munyemerere duhere ku makuru ari kuvugwa ko u Rwanda rwemereye inzira ingabo za SADC ziri mu burasirazuba bwa Kongo, umujyi wa Goma, kugira ngo zibone uko zisubira mu bihugu byazo nyuma y'aho gahunda zari zaremeranyijwe na M23 yo kunyura ku kibuga cy'indege cya Goma igoranye. Ibi byose nibyo n'ubundi tugiye gukomeza kugenda turebera hamwe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yabwiye ikinyamakuru kimwe cyane mu Rwanda ko u Rwanda rwamaze guhabwa ubusabe bw'uko izi ngabo zazahabwa inzira zikanyura mu gihugu zitaha, ndetse ko u Rwanda rwahise rubyemera. Ati yego twabyemeye, twabibemereye kunyura mu Rwanda. Ati ntabwo itariki ingabo za SADC zizavira muri RDC iremezwa cyangwa ngo imenyekane, gusa hamaze gushyirwaho itsinda riri kwiga kuri iyi gahunda, aho rimaze iminsi ritangiye imirimo ya Dar es Salaam muri Tanzania. Bivugwa ko ingabo za SADC niziva i Goma zizinjira mu Rwanda zinyuze ku mupaka wa Rubavu, hanyuma zikava mu gihugu zikomereza muri Tanzania, kimwe mu bihugu bifite ingabo muri Kongo. Ikindi wamenya nuko ibindi bihugu bifite ingabo muri ubu butumwa ni Afurika y'Epfo, ifiteyo nyinshi kurusha ibindi hamwe na Malawi. Mu biganiro byari byarahuje ingabo za SADC n'umutwe wa M23 harimo ko mu gihe cyo gutaha izi ngabo zizatwara ibikoresho byazo bya gisirikare, ariko ko zizareka ibyasizwe n'ingabo za Kongo. Ingabo za FARDC zikiri Goma nazo zigomba kuhava, ariko uburyo bizakorwamo ntabwo buramenyekana. Ibikorwa byo gutaha kw'ingabo za SADC ziri muri Kongo byashyizwemo imbaraga muri iyi minsi nyuma y'umwuka mubi wavutse, aho umutwe wa M23 washinjije izi ngabo kugira uruhare mu mirwano yabaye kwa 11 Mata. Umukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo umukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo Ruzidani yatangaje ko gahunda yo gucyura izi ngabo igomba kwihutishwa. U Rwanda kandi ruheruka guha inzira abakozi ba Loni barigoma bari babuze uko bataha ubwo imirwano yari ikajije umurego hagati ya M23 n'ingabo za leta ya RDC. Rwahaye inzira ingabo za SADC zakomerekeye ku rugamba zihanganye na M23 hamwe n'imirambo y'abasirikari bari muri ubu butumwa. Hanyuma reka atukiri muri RDC, ni nyuma yo guhura n'umugaba mukuru w'ingabo
za FARDC. Guverineri w'intara ya Tanganyika Chris Kitungwa yagaragaje ko ashyigikiye byimazeyo igisirikare cya Congo FARDC. Ati ni ishema rikomeye kwakirwa tariki ya 16 Mata i Kinshasa n'umugaba mukuru wa FARDC General Jules Banza. Twaganiriye ku bibazo by'umutekano mu ntara ya Tanganyika, intara ifite uruhare rukomeye mu mutekano w'akarere ka Grand Katanga ndetse n'igihugu cyose cya RDC. Ati nshyigikiye byuzuye imbaraga ziri gushyirwa mu kongera ingabo zacu kurinda abaturage no kurengera ubusugire bw'igihugu nk'uko byatangajwe na guverineri wa Tanganyika. Ngayo nguko rero ni amakuru navuga ko ari amakuru ari gukomeza kugenda yibazwa n'abantu bagiye batandukanye, ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, bati ibi byo ni ikimenyetso kigaragaza ko n'ubundi bakorana umunsi ku wundi. Ngira ngo rero ni amakuru bari kugenda avugwa hirya no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Rero munyemerere ngesoreza anga mbashimire, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Assalamu alaikum.